Handibo nesi radio pet kotoma bolia show noda Isomeroi ejok ko district alo ko soroti kai Moriarte city Simon Opolot loda yae no ai maniman Isomeroi ko ibuga soroti ngesda ishala mekit Laila kanu abong no Uganda ya ingese bunite buta ya assassinable sine otomo someron weje amu abula naka Handibo ido kopani jabe ne kopana kichinjaji primary school inatio bong buda jaun mora pesu primary school moi jake da abula shone putuluke semeno na aijo ninga luche kwa Iriam kida luche anyino sports ground ejono sani uni moi na da ido kapijo ne kotanyu boli be ba abula niluke semeno soma to konani Caroline Akope nada kolaboro bolot kanu aseuno kwape ameba na boykit buga soroti kotoma arabet ngesi keuntebe ai tolomuno abolia naka Handipo teso nesida ekeu adoketait na abolia kaluipu engo kede jaka ipite tabu apote wadi kate proposal apote sejuka isimusugunungun obuna abolia ageuno soroti sitani imure katabu kunbe awuriar ado serere ado kabere maido ado lamuria ado lukumi apolo kejele kata baijana kinina etopolo abolia idololo ebolia sisa pakapesu Laila Henderson ategearan na abolia kangin koteso neseja yalama eipone loda ejau na teso abolia naka Handibo. And I'm very proud to see that girls and boys are playing together in one team, in one match. And I can see now that they have learned a lot. They are really good to defense. They need to learn a little more to be strict on the 3 steps rules because they have many times taking more steps. Gabriel Esikukanuka TV East Koibuga Soroti.